Lydia Narongo okurwa muri district ya Isinjiro kandi birenaguza katogo mutawuni ya Rwebikona niwe yashangwa Shazira Maraka omubiro gwe gurambira mu cyambo cyeshagama aharubajurwe haruha amasefori ya gabire natekeramo manyo hatte nagwerwa kagwe nagwerwa kagwe habwo kuba umuntu muherira hurire yatwihurira twarya tuhagaruka mu katarekita abatura hamwe n'abanywane be nabagera ngo bahererukire kumureba nyeciro ari kuguza katogo ngo bito bagwerwa kagwe okumushanga yisurwe mukasheshe nankibyami neiba ningasho umuntu wabenatura nawo mukemwe yakirananye musi yankomwe bembezwe cweke cyari kugira ati jore bakagukatubwera nagenda ninyuruka nahikaho nashanga umukazi bamutemere nuko kutera polisi abona no butikirizana n'umushijawe yiza yashengeza mu kwagira ngo amuhereze ejo abona haturamo dena abena yesotinga kubona haraze kupangisa so kumanya bena korare bukona bitwa bakazitikira kusharwa nkente abo kugira amana make bashije nko mujunwe bakazimwe mujunwe orana rumera mugenzi abantu bagera ngo mukazogo atwira ino butikirizana n'umushija we kandi ngo hati nibwe babiri bagarukana kandi atamakuru ngajya mu batirimo ukayana ugabara bashitamise bakagamba nabo bakatebekana kungana umanye rya family mukazo no bwana nawe mu mutaka nabaramara bakorwa no shanga abantu bakwatanise abatura bajumerere cikorwa cyo bwinaze abana hati wene baguma barifuza kunkanishumira abashija n'abacara baryuko bazima wari bakatabanko kabaho nikweshengereza juro mahando gora kure kibinyo kibidara basingo go kunyo gutakanya ne mukazi wo cyandi badebetati museparatinge bibate museparatinze kivamo kino ngace turabye wano omajya kutamunne polisi tabasa kugamba nitwe yahika hamwanyogo nukwe kutwarumbira rwa Lydia mu Kabafu hamwe na n'umuhoro gwashangwa hihi na n'umubiro rwa Lydia ahabwa TV West and Elias Rutugusa.